dam kao, bar da kažem koji su muškarci najgori. U stvari znam koji su najgori. Znate koji su najgori? Najgori su oni što po kuhinjama na rođendanima i na ne znam proslavama, slavama sviraju gitaru. Znate te? Ono kao, ne daj se Ines, ne veruj mi noćas, ne naginji se kroz prozor, ma mislim se, brini frajeru ti o sebi, znaš kako. I te pesme ljubavne, ja to ne razumijem sve, kolega isto priča o tome, neki stvarno ne razumijem, ima ona, vole ljudi bre, ono, znate ono, a ja sam negde s drugom vino pio, a ja sam negde s drugom sretan bio, a ti si me čekala. Znaš, a mi se čovječe, ako je bila takva veza, pa nisi morao ni pesmu da je pio.